kali gisnong gibran hakapur bat kari Bangladesh kata kasnong huroy bat kalahalan kibaha bapo ilaka rembai Eastern Hill District minta kasni kala petrek uliber arja rio kilawan hiar sejawai banyami padba da kabapelong ke jingyat rali kabala stang nalat stan war bat yat sha office ke Giant Hills Autonomous District Council JJDC. Kani ke jingat rali kalong shibenta ban persajur ya ke isi jong ke JJDC. Kabala le da kabor ban ai sanat ya ujani suchen kumu wahe shnong ko pershen klem da jingtip shwa shakite ki arshnong huroy bat lahalen. Hashwa kani ke jingat rali da pelong ke jinglang hastan war ki babo ni kinongkran kila kan jur ya ke JJDC kabala shimi kani karai ban ai sanat klem ke jingpen sengopat ba ne ka public hearing shushu kila penram ya ka isi jong ka JJDC bat kumju ya ka party NPP. Onda poi ha khadap ka JJDC nakaliang ki bor penya district na du magistrate bat ki pulet kilailat kumba shpongut kinangiram shnang ba khmat ban let rung shapo ka council banyakran bat ki officer ka JJDC lingba ka secretary namar ka jingbamdan UCM bat kiwei day ki EM. Hadin ke jengakran nakaliang umaraja el suchen. Ubadang shusha jihit ke muwahi ashnong ka huray ula pentip bagi officer ka council kilaong pakim la pan shim ya karay kumta labo por hakan riu terek uyayong arhaja pun riu bakin syong ya ke isi bat ban tau ya ke tribunal da ki judge bat ban bishar ya ke ni ka kam. Halor kani kita ki arshnong kila kentu ya ka council ban kan penkloy ya kani ka kam lom komta ken se shem ya ki senja bat kinu ki jingja ka council kan shem ka jingkit clear kila keno ya utei ujoni suchen uba lakam ya ki jaka hapo jong kita ki shnong nakaliang wahe shnong lahalen uma mit dakar ura pensngau kadaw bami kani ke jingja ya kaja kadai na kadaw ke jingwan ya ke surang 4 lane high speed corridor 166.80 km NH6 ubayat lingba kalahalan huroy terter jongkishnong kibadan hakapod Daki ye ngurai kanu ya kani kam to ki ong ki mot to epo riki to akan ruterik uman ki ka isi yo uchna ki ya kita tribunal daki judge ong ki yo ubichar ki ya kani kam yong i yo e ki karai ha kata ka por mot daki tribunal e ya karai ibah yong kani ka kam ko badale ki o e chnong yo new journey suchen klem ko luti Temut i dari kelam hai tu mut oi ki ha persmat bi kani ka kam to la dam persmat bi i inui wajia chechnong sa thau yung i to ka council ba kle to ye dau wong mante i inui kam bale new journey su chen i dedep e ka FIR chaki police manda lai poi ko police spot mandongi i kani ka kam to upan sungai ipi moy cho ya dat de pi Umiye ule ya kani umiye bicara kani to ka kamyong ka council. Karsi council bicara ni kamyong pi, ke police to maintain ya ka peace, bakalo an order hai. Teman dalai jadi sila ya kelami jo ipoin mudong new jani wale tau mengam tem ni akam kita ki bru. Kamnu ule to ki pai ba melat ki ule okam ni. Udi sila ijo iklamong kani ka kam ngam ye ule ini ye de bor yang to ngal kapis wakalo an order he follow PP kisnong hab maintain bika kini tengah daliang yang to mie bicar ka ni ka kam chonong kam thau to council manuslai isnya bi chai police le jo DC le jo ong mot ka council ule tini kam e he chonong le to council ule claim kinu wi kanda nai nyu bot ki le ya la ki worok ya an tang mandalai chai kinu kam le akai poi ti le naliang kisnong mot kata daongi ya ki sahab em dang ne to ki MDC ki EM ki CM MG da penche ki to mot la da em la da ki perslam ki urai ya kani
kakam yong i mula dia jia kanu kakam to ke council ubak kle duit tadi samot mo takarpat le ik pai ba mo dang ne to berawan ye ke pis rali te dang chua sedang le dong ipi ham le tigit ham le ye karpat ipi manemi le ni lam hoi le tigit pi moi ye pi to ule khoi ye kamu le khoi je chnong e temut mana poi chnui thau che chnong gi bru le che yung gi bru le to em kam le khoi je kan mo ye kan ni ka jing khoi to ko nang kong du em kam e te wa ka discipline na moi le si ye hap lai kam wan ni rang ne dei suk to lai le dei suk te ka wi sa ka wi wan i karpat to ne por wan to em ga jing patut i chaluti teman luan ini le dang jia ka jing patut im ti bi ye u je i kai ki kajing pentut yang ki to man ka hawa i walan wan chani le wan ida ka bor mem wan ida wale bor da yo bor no disi udan buram yang ga west jain tiad e bor i yo wan ne ka singi hambe ya mana poi juluti dang emo pentut i da polis hadu nge pun jeki MLA nge pun jeki borok sahab ke to wa ni ka kam te pelak i yo wan chani te daw i mut katte medluan ni karpat i yaki bor pa ya kani ka moy pentut ki luan suk luan sain je chnong e klem da pentut ye chaluti la umi auri aura haden wi waki dui te dan hi kublai chibun Snong dawa ni to wan thoi wan dawai ya ka hok wadale ka disi kongsil bege wa mi to keluti ke walai ngai kam we snong mandepai de sliba e ga yo ma joni chadu ka boundary ke yonga kat ke snong chongo chohore kamu we snong kat ke boundary wan kamu cha ke snong la haleng nei tai daw imban se yo umi i ar snong heni yo sa to ba klavi pai ba yaki wa yo we snong jodi wa aknot bukala haleng ngai i anodi heni to wa kamu we snong nagawi kaliang wan wa kamu ka boundary yang kala haleng Desa sisele wa dewan ye chairman ne wa secretary yang ka district council kila de dep ongi wa uhim gi daga AC dengan terminal akan rotrik kani tai daw kerpa di kipai ba berkat kerpa di kipai ba yang kecnong arcnong ulong gi baya cha ulong gi bajai ni ta kerpa dia pi mhoi ong bi o kam ta kam ni i kinong lai luti sngai udeng ye ulai luti ye kani mban se u mi de mi pai ba open ho ni yo pai ba wato ngala kam we snong wa thungi ngala de pai ba open ho na la yo pai ba de ki hon lango de kani ke daw wa mi kani ga auri aura to do ka daw hi wa wan ka high speed corridor nei tai na snong yo i ka la hale yo ka horoi tar na tai na bodar dalam wan gani nga ong happy pai ba ko kasi jantia ko ri boy ri war ri prar em gani ke isu ko wan ha gani ke chnong yo iki ar chnong to wan gani ke high speed corridor bodi yogi ngap ne tai na khap bodar na khap Bangladesh to ubo mian wat ubo bang tam i man de yo i ong pi ayo i ko sa wo bo ko be yo pai wo bo ki pamen ke be men ki yong i Im tole toi nei tai ni ya kata ka spa ka hajar i wa start ka be upai wa chang ina pnar na war na bhoi la chang se tai chabodar dike wa anot be dike u bich ne be wa wan ka high speed corridor nei tai na bodar to ka tu man sor chi man nang gendong chapi kinang sor nei tai daw wa kini kinang sabor hak district council wat kamjo chado chitai secretariat wa yo jigai gi wa katai ke pisah hetai to wanga diki 1000 crore to tang diki 4 crore ngai kam wet snong ga karpat jora yo ke district council lada am keno kejing ya auri aura hapa chnang potau selba kam ke district council uhim kia bi kini ka kam ihi tetip bikam ki wa Mjay upai usli ki khonyong i da ka 1000 ar watang i khonyong ga wadu nyawol le dang em khonyong ga wadi dang em khonyong ga wato dang em khonyong ga waklim da kini ki khonyong ga tan ki archnong hini
kan bikin population yang kita poy kita 100,000 channel je upa du someno tau him kia di sekonsel ye kini nada am geno kecing ye luri lura pot snong pot tau ki arsenong karpa di sekonsel tau him kia ye kini kam ngai kap tele koblei cebon kecing ngam em kan tiendeu ye klam bat karpa le mandalawan ni cetai lai di sok design ki kon yang snong arsenong yo poi che yung che sami yo e u chong sok chong sai kam ju chong i kecing ye maya yang i to une kam the certa koblei cebon ya ICM ran buram jingi dalang ba ima thom bor siwat ula lebor badula yurot ikal hok lontrai mentrai jongi ki than borar chite hakjong por udak to sanki ngila jet yo langba pajba bor chikri namta pajba hanrai ula lelandat yangi ula thok bala skor yin wong hak tok pras media nagalian jonga ngam TPA bak isi kala ai sanad ma joni hendai balam tak singam ban ni hak to ski friday ngina je phone badi ngila dawai ngker padi ba indol lang bat ngi ngina ski hendai mta dal step ngayu kendo ik kali jeng istai cha thain klariat kelaj bam khana chamalidor udi putih chairman jonga council umaraski rambai hak tok ngaru ngi kendo i yurakti yang akumne ngaru rakti kumne i langgot gi hias tai spo roda chara malaj bam piknik lamba kanaiga jing pasgal jongi hagadik por nyawa jur ya ke sorgar bahkan simkia lam kumta ladadan keno ke jingya umslam ke kausil matombor syawat udi putih CM badu dak dosan ki sangpung kita ban bakli jaga jingjia